Kastala Tibiyag! Landong, alam mo din alakay. Ita lang agkidawak. Sana bali, dandani mo din di kasangay ko. Mawatan ka, pining baka. Ano mo iti baro at telebisyon ka damot ng TV tayo. Jay dakdakkel nga rod ti kayat ko agatangan talakay. Daytay flat screen, kin mabalin pa yun apag internetan. Anya kalakit din aya baka. Di ka makontento iti telebisyon tayo. Sukatantan iti dakdakkel ta isarag talaangan dito'y sila Jay sigod at telebisyon. Ay. Alan, alakay, pangaasin. Wan. Agpahisaw lando? Wan ko naklangaro din. No, di na akong ring. Pineng, talaga nga iti uray kaano man, di ka makontento itanyaman nga daken ka. Ay apo nanang, agsao kayo manan ako na. Kagpay sumait, manipod ide nga gingga ita, kastan ti ugalaym. Nodda kayat mo, ipilit mo. San ka ngagsardang, aging gadi mo magunod. Kastala ti biyag mo ananang. Anya kastala ti biyag nga ibagbagamait. Hoy Pineng, palagipan ka manan Di kaglablabas, tama nga nagbabawi kan tuki, day. Anya kumangay ti pagbabawyak nanang. Ay na, gapot di ka makonkontento. Sigurado asan kamot anaragsak ngagbibiyag. Takas iti ko na dagiti nataengan. No kayat mo tagbalin anaragsak. Sursurwam ti makontento iti biyag. Di kapilitan na naglon ka, pare. Wan na pare. Tani di nak matsarsar dengan ni pining. Unay lakit din na yata asawang pare ko. Kasla kaano lang iti nagpagatang iti baro a refyo. Ay, wan nga rod. Sana mapmap na. Di na mo nga apresyaran mo anya ti adda kada kami. Ti kayat na. Basta da makita na abaraw. Makagatang kami adagos. Tirigat na, si kamot ti kakaase. Tatunggal adda kayat ni bakit mo. Si kamot ti ring-ring-ringan na. Ay, kasano? Katsak mo't latag trabaho. Awan mo't trabaho ni Pining. Agpay sunga dadagiti ilaklako na akom kompormila dita pagpapintas. Manumad la dayjay ngay. Baka, iso asaan ka ang makarwar marineli. Ngam api nga awan mo ti mangag ko nga ungur ti washing machine dito'y balayo. Tay nga min modelo a washing machine tar aramatic itan Pineng. Saan ana ungor? Anya, adaya kasta. Addan Saan la aday ta? Jak pa'y mabanugan nga agi salapay kadagiti binilag ko. Kaya't masawan, makakaamon ti washing machine mo amang ibilag itili na baam? Sobra ka man. Apay, robot ti washing machine ko. Sana kasta. Adda nga minan dryer na. Inton alaak dagiti lupot alin na baak. Na maganton. Iso aday talamang plansa kan mangkupinan taramidak. Anya, ay nagmayatan. Saan kan amabannog? Iso nga urag bagbagyo, makalaba aklat ta. Takas itinakon-akon. Na maganti lupot alabaak. Apaman nga alaak manipot iti baro a washing machine. Apay asa na matagtagaray kan na kami suot ya sawam landaw. Kasano? Katimbagak kan kwa na asaan mi akabala na gumatang iti washing machine na kayat na nanang. Anya, washing machine. Kano nakapimpintas ti washing machine niyo. Nagado ti malaon na. Nagngina pa'y tigatang nyo iti dayjay. Ay, uwan garod nanang. Apay kayat na ti gumatang iti baro a washing machine aya. At dangamintay ka barbaro ita. Ano naglaba ka? Saan na masapol nga gibilag ka pa'y. Dahil tanto langin mang plansya kan mang kupin iti liniban ti aramidam.
Ngamin, namagaan to nagitili na ba, malpas ka nga aglaba. Anya, Dito tagpay sunanang. Kati kayat na, gumatang kami tikas dya washing machine. ay, just came day jay nga anak ko. Talaga sana makontento itinuan niya ti adda ka na kayo. Nanang, Saan mat nga grigrigat iti denam. Nasaya at mo ti panagbiag na nga maapay ngay asaan ang makontento. tsak man na mo nanang. Tatsaram mo ngamin ano maminsan barok. Ikami ti pagnakman na. Nanang, amuyo mo at ajak ugali ti agkabil, wano umapa. Ay na, no masapula para manam maminsan aramidem lando. Ramon ti biag ti agasawa dayta. Kastala ti biag lando. Dakulagatad ti utangang pining. Si kamon, kasla dinak am-am mo. Nabayagan abumulbulo dakken ka. Wen, ngam sana kasta ka dakulagatad. Di mo pa'y lakit ibaga no dinak pautangan, tapno malpas ti saritaan. Saan na kasta? Kabailan ka ngaykan, ngam masapol ngagsigurado ak. Anya ti kayat mo asawan. Masapol, nga adda ikulateral mo. Tapno itad ko tigatad niyo't utangam. Kulateral? Wen pining, masapol ko ti kulateral. Tapno sigurado. Oh, anyat parikot mo, Lando. Kapay nga aburido ka. Kasano, makalawas ay nasaan kami nga agsasaw kani pining nga asawa. Ne, apay nga Adaman kaya't nagatanganin nga may baga kasaan. Ay, na yan. Talagang awan pan nakapnak ti asawam, Lando. Saan na makonkontento? Uwan garot. Diyak kami pinatkan ti kayat na. Iso day jay. Kanayon, anak kami suot. Di na pa'y kasarsaritan. Kabaalam ka di asa nakasarita ti asawam? Makonkonsensya nga rodayin, asaan ang manging kaskaso kan kwa na. Ay nalando, masapol ngagbalin ka na tibker. Tano si kati umuna ang makisaw kan kwa na, amu ko na niya ti mapasamak. Anya ti kayat mo asawan pare. Agtinag to nga ipay mo ti kayat na. Ta siyempre, ay aywam, saan ka di? Katap no may ayom, masapol nga itad mo ti kayat na. Iso nga ikagumaam ti agbalin anatibker, tapno maikan iti leksyon di asawam. Angem, makonsensya ka mangkit-kita kan kwa na analiday. Asaan na naragsak. Ay suslando, kuna nga rod dagiti nataangan. No kayat mo ti agbalin anaragsak, sursurwam ti makontento iti biyag. Iso nga aging nga asaan nga amo ni pining ti makontento. Santo met Apolos nga agragsak. Ne, delivery truck mo tinaggapo iti balay da pining. Anya nga tatin deliver da dita. Dumagasak man. Darasak ti mapandita balay da pining. Tapno mamwak. Nanya ti ginatang da nga appliance. Ay, una yan. Baro a washing machine kan dining set. Timpa-deliver yung agasawa. Syaklaang tinagpa-deliver nanang. Ta syaklaang tigimastos iti daytoy. Anya, kaya't mo asawan. Saan nga mo nilando nga asawam daytoy? Anya kumangay ka muna. Buisit da yan lalaki. Jak to pa'y asikaswan tapno dagong kunana. Na, ay napiningaya. Anya man na nakalukwan daytoy nga aramidem. Anya kalukwan mat ngay bagbagayo nanang. Kalukwan ayamat ti kastoy nga aramidak.
Para iti pamilyak daytoy nanang, saan akalukwan? Kahit nangalaam nga ro iti kwarta ngay naramat mo agim matang kadagita nga appliances. Ha? Kwa? Basta. Makitam, di mo amaw, nanyatisong bat mo. Ay napining aya, agar aramid ka iti pakaisag makam. Anya pa ka isagmakak mo't ngay bagbagayo? Awan mo nga ro ti limpya pagsapulam, tapno pagarupak kuma nga ornong mo tinggatang mo kadagita nga appliances. Ay apo, sumanao kayo nanang. No sa di naman tinangalaak itinggatang ko. Awanan bibiyang yaw, mabalin ka dilando. Maturog takit din. Nabanugak, kaya kundagin na na. Ay, Nagpada kayo lakin ni nanang. Nagato nga ibagbagayo. Di kakit agyaman, tanadiskarte ak nga asawam. Kabailak nga ipundar dagiti di mo kabailan agatangon. saan tabot kami nakasapulan na iti appliances akas iti kunam nga ipundar mo. Tada mo Guston ko naklangarudan. Anya ka mo lando. Makaturturog akon ko naklangarudan. No di mo kayat ti maturog, di ka kumamot mangisturbo. Anya? Iday ka pa'y laruar ti siled no di ka pa'y makaturog. Tapno di nakat singsingaan. Makapasuron ka. No kasta, talaga di nakayat nga ibagakan ka, no sa dino tinangalaan na iti kwarta, lando. Saan nanang? Ay, una yan dyan ako. Anya nga taayat ti kalukwan ngay naramid na. Amuyo mo't ngay ayatak unay ti anak yung nanang. Agam no nagaramit iti may kaniwas. Lading itak. Ay, Sandak mat siguro ang mapabasol no bilang lang, nanang. Akwa, barok. Sige, bayam, tatulungan ka amang doktal. No, sa dino tinangalaan na iti kwarta. Amom ajak ayunan ti sana nasaya at nga ugalit anak ko ba? Api nga rod nagsinay ka. Ha? Awan Nelly. Awan. Di naklatan ikaskaso. Kasta kadakkel agad tinutang kan kata anak ko. Wala na. Ay, anak. Namidwa pa lang ang naghulog. Mangrugin nyagpalya. Aniya. Day tatagpaiso. Ngam, okay lang. Ne. Anyat kayat mo asawan nga okay laang. Ngamin, in collateral na kanyak ti solar kan balayda. Adda kanyak ti titulo. Anya. Itilas od ti makatawin. Ay, No di na mabayadan ti utang na kanyak. Ultimo ti interes. Rimataag ti solar kan balayda. ay, Diyos ko. Day Ay, tatagpaiso na na. ay, Adda kasuratan ang nagpinirmahan may iti sangot abogado. Iso aligal ti amin. Tadyak mat kayat asyak to ti malugi kan madaksan. ay, una yan, aya. Opay ngay naramid ni Pining ti kasta. Kasanon no sana makapayad. Di kad mapukawan ti sa nikwada. Jak amukan ko na. Ngam ti ko na. Kastala ti biyag. Ay, anyan ni Pining. Gaputan na kanagan ken kuha na ti solar ken balay apundar ko. Inaramid na latan ti kayat na di naman lain man kanyak. Ay, Lando Barok. Pangaasim. Di mo kumadangran ti anak ko. Amamudak nanang. Jak ugali ti agkabil. Ay ayatek ni Pining nga anak yo. Ang masapol nga ikak iti leksyon. Ha? Da kayo mo't lang tinagkuna. Masapol nga ikak iti leksyon tapnog nakam. Ibagak kada kayo ti planok nanang. Agam di ako maibagbagakan ni Pining. Tido ka ha. Nakalidliday ka pa eh. Anya iti parikot mo bakit?
Ibagan, niya ti parikot mo, Pining. Lando, di ka kumagong umta, lakay. Masapul amam anak kasalda ti sular kan balay ta. Anya. Pakawanan ang Lando. Gapoy ti ayat ko ama adan iti. Tikit di ibagam, gaputa saan ka ama kon kontento. Iso nga insaldam ti balay ken solar nga impundar ko. Lando, Gaputa impanagan ko ken ka. Inaramid mo latan ti kayat mo. Di nakpaingkab kabilangan apulos nga asawang Pining. Iso ama ka ka. Ngamin, pumanawak mo ten. awanin ni Lando nana. Pinanawan na ko ni dinamuan na tinaramid ko. Ay, daytan, ti bagbagakan ka, Pining. Natangken ngamin ti ulom. Di mo ammo ti makontento. Anya ngay ita, tinapasamak. Nana, nga niya nga itaramid. Diyak kaya tamapukaw ti sular kan balay mi. Ngamjak mat mabayadan ti utang ko. Ay, di nakarkaron nga gaburido ka ita. Imbagak ngamin kan ka itin. No kayat mo tagbalin anaragsak. Sursurwam ti makontento iti biyag. Angam anya nga tinsong bat mo kanyak. Kastala ti biyag ananang. Oh, anya nga ita. Danang tulungan na, pang-aasim. Pimanawan ni Lando, idimbagakan ko na ti amin. Kanya nga itaramida. Ay, kat ano sa matagbalin analiday. Ano sa, ti saanan nagragsak. Ngamen, kasi ti kanayon mo nga ibaga ide. Kastala ti biyag. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No kayat mo ti agbalin anaragsak, sursurwem ti makontento iti biyag. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag!